Talakadta po. King lagyuning iba, puning anak ang puning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing pamakayagong ning banal Espiritu, mantabe kay kayungan. At keka antimurin. Maya payabak po. May payabak po, amo. Biti punta mo po ngeni, ban maging saksi at makisan metong kaniting rito ning toma de posesyon, ning bayong kura paroko, keti po king parokya ng St. Jude Thaddeus. Ang tabayanan tayo po, iapong rin, karing kay katamong panalangin, adwan tamo king apong Ginoo ing lukubane, king kayang banal ay Espiritu. Layon, matampat ng tapat ng atuparan at agampanan, ing kayang responsibilidad kaniting bayo ng destino. Manalangin tamo.
O Diyos sa ginumi, biren meng tilduan, mamuntukan king kekang balayan na pinili ing pari mo, e pauli ning nanumang pangaing tulirana, no ne pauli namong bukod, ning e pasabing grasya ampon lugod mo. Pamatampan meng makatupadya, king katungkulan ng sumuyo antimong pari, at pagkalub mong atay neng bipnong katapatan, lalam ning kayampunan mo, iting parokyang di panibala kaya. Itiaduan mi keka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapot makirandam, kingamano ning Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan Karin Corinto. Ninuwari i Apolos at nino i Pablo. Ikamingan, talasuyo na kami ning Diyos at gagamitan na bantay randa kayo king pamaniwala. At depat na ning balang metong ke kami, ingobrang binyena keya ning Ginoo. Ako ing tinanam king bini, i Apolos, ya ing menugtog. Oneng ing Diyos, ya ing pepatubo king tanaman. Aliwa ing tinanam, o ing menugtog, ing maulaga. Nune ing Diyos ape patubo king tanaman. Alayang pamiyaliwa ing tinanam king menugtog. Pareho na lang ablasan ning Diyos ketang depat da. Uling pareho kaming talapagobra king obra na ning Diyos. At ikayo ing maranglena. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, impakibat tapo. Kapilan man idalit ko ing kaya paning Ginoo. Ulitan tayo po. Kapilan man idalit ko ing kayapan ning Ginoo. Pinili ke ing talasuyo kong i David at linyan ke king laro kong banal. Mantabe kaya, ing tetagan ning gamat ko, at king takde ko, mi pasiknangan niya. Kapilan man idalit ko ing kaya paning Ginoo. Ing lugod ko't katapatan, mantabe kaya. King uli ning lagyo ko, magwagiya. Nga nang maus kanako, ika ingib pa ko. O Diyos, ika ing bundok, akuta ning kaligtasan ko. Kapilan man idalit ko ing kaya paning Ginoo. Parangalan tayo po ngeni ing mayap abalita. Itangan po, munta kayo karing sablang bansa, at ituruyo lang tupad king sablang inutos ko ke kayo. Tandanan niyo, kayabeyo ko kapilan man, wa anggaman king kapupusan ning panahon.
Inginuman tabe yake kayo, at keka antemurin. pamamasa iba't king maya pabalita agpangkang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus nga na, ako ing maya papastol, ing maya papastol makasadya ng idaw ning biyena para karing tupa na. Ing makiyo pa ang tining aliwaya ing talagang pastol at ela kaya ring tupa, lalakwa na la titipladya na nga kakit na ing darat ang ing lobo. Inya ing lobo, salakaya na la at isalbag ding tupa. Ing taong makiyo pa titipladya, uling makiyo payamo, at alayang sariling masabal karing tupa. Ako, ing maya papastol, nung makananong ingigpa, balo na ako, at ako balo kengigpa, makanyan ko la naman balo ring tupa ko, at ila balo ra ko, at makasadya kong mate para karela. Atin ko pangaliwang tupa, ay alapaking kuralayti, deti man, kailangan ko lang tayran, pakiramdaman daing siwala ko, at mikametong nalamong kawan, lalam ning metong mong pastol. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Lukluk tapo. Si Bay po, maya payabak kay kong ano. Iya pong Greek po, amestro miya. Amestro ke, amestro ne nga pumpit, iya pong oma, rapong norma, nampoy apong angel. Anya po, alangan kong talakad keni para magumilyo. Sermonan ke waring amestro ko. O po tanong sermonan ke, Wata, sumisiya pa o pesar na ako. Keng klase na. Anya po, kaniti pong idake kung enike kayo, ikaw inamu po yung pakisabihan ko. Padaplisan ko niya mo po yapo rin. Okay. Anya pong datang yaketi, iyapong dong, anyang 2014. Ito pong updating seminar mi kanita the following year. Pisag na po nga pundong, ing kayang asahan, ing kayang tagimpan, kaya kaming paring sasakupana. At naning sinabi na, sana nga na, ring pari, keti Pampanga, taula. At dinina niya pong kabaldugan, itang tao. Transparent, accountable, open. So nga na, iting panikwanan tamo. Nga na. We become transparent, we become accountable, and we remain open. Metong niya mo po yung dinan kong pansin. E napuburi nga pong riking makabang humilye. Ita na mo pong transparent. Transparency. Nung lawan niya po, keng diksyonaryo, ing buri ng sabihan ning transparent. Okay. Something is transparent when light passes through that object. And because light passes through that object, you can see right through the very object. Akit me nung nano itang ketang kagulutana. Siguro po, para kaya kaming pari, we become transparent when you see right through us. We are transparent when you see Christ through us. Potang kapamilatan mi, ing asusulyapan nyo, ing aayan ninagan nyo, ing Ginong Heso Kristo, then we become transparent. Ngayon po, makanano kayang maging posible ito that we become transparent na kapamilatan ning pangimot mi, pamanaral mi, when we do the sacraments with you and for you, na aliway kaming mayayakit, nune, ing Ginong Heso Kristo.
San Pablo po, keng mo ng pamamasa nga na, ninuwari Apolos at ninuwari Pablo. Kami ngan talasuyo na kami ning Diyos at gagamita na bantayran da kayo king pamaniwala. Pota pong lalapit da kayo kaya kami, then we are no longer transparent. Potang mamili na kaming maging kaluguran mi kaya kayo, then we are no longer transparent. Eran ako lalapit kay nga pong Ginoo. Lalapit na kayo king kaya kaming sarili. At nung ko po magkamali, in the same letter of Paul to the Corinthians, kasi detangaliwa nga ra, ako kang Apolos ko, ako kang Pablo ko. Nga ng San Pablo Carela, ninuwari ako, nga na, ako waring Kristo, ako waring di pa ako king krus para kay kayo. Aliwa, nga na. Nga ng San Pablo, metong yamo, ingke katamong pagdulapan. Metong yamo, ingke katamong focus. In Ginong Heso Kristo, ami pa ako king krus. Anyapin po, hanggang sira na akong plaka kanini. We become transparent o tang alalapit da kolog king Ginong Heso Kristo. When we are not able to do that, then we are no longer transparent. Ngayon po, kayong panakit ko, istong transparent kami, then sudod no retang adway, itang accountability and openness. Ngayon po, makananura kayong alapit king Ginong Heso Kristo. Ing Ginong Heso Kristo, kay pong mebas ang Ebanghelyo, nga na, ako ing mayap apastol. Ing may papastol, makasadya ng idawon ing biyena, para karing tupa na. Anyapin po, aliwai kayo, ing midawon king biyeyo, para kay kami. No. Kami, ing dapat midawon king biyemi, para kay kayo. Istong kayo na, ing midadawon king biyeyo, para kay kami. We are not being good shepherds. We are not being transparent. But on the other hand, nung kami ing midadawon king biyemi, para kay kayo. Sa sakripisyo mi ing egana-gana, para kay kayo. Then we become transparent. And in our own little ways kanita, we are able to approximate being good shepherds like Christ. At katatolyan po, nga no paning ginutang mong Heso Kristo. Ating ko pangaliwang tupa, ayala pa, king correlati. Deti man, kailangan ko lang tayran. Pakiramdaman ding siwala ko, at mikametong namong kawan, lalam ning metong mong pastol. So, we become transparent. Potang aliwa mo, rengatsuna, keti, then kaya kaming lilingapan. Nune, panintunan mila naman, detang mag-alangan lug, lumapit king parokya. At madalas po, nino ren, ding pakakalulo. Anyapin po, istunging meto nga parokyano, ne? Alangan niyang lumapit, king parokya, uling mag-birthday, bisaya kung magpa-intention, o neng mengutang niya, magkano po yung bayad? Sinabi da, ating sumabi, dinalan. Kabud niya meko, uling alaya palang kulang la pala, ring kayang pera. Isto pong makanya ning malilyari, we are not being transparent. And we are not being good shepherds. Pero, nung akwaming lingapan la, lalong-lalo na retang alangan, uling, ning karelang kakaluluan, king biye. Then we become transparent. At siguro po, o itingamanwa ng synodality, ning mayango biye Santo Papa, Pope Francis. Anyapin po, yung pakisabi ko po kay kayo, pangadiyo po, aliwa mo yaporik.
kami ngan po, pangadiyo kami. Aliwa mo po ya po king palukubyo, king banal ay Espiritu. Palukubyo kami ngan, king banal ay Espiritu. Layon, maging transparent kami, ayan ni nagye, ing Ginong Heso Kristo, kapamilatan mi. At bipasyag sana ita, kaya pang magdulap ming, maging may papastol, antimo, ing ginutamong Heso Kristo. Maganap ya po ngeni, impami presenta, king may pilong kura paroko. Talagad tamo po. Kaluguran kong balayaning Diyos, ketiking parokya ng San Judas Tadeo, kay batning pamangutang ampuan pamakiramdam karing pari at laiko ning Arkidiocese, ing lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias, Arsobispo ning San Fernando. Piniline Irreverendo Monsignor Ricardo Jesus T. Serrano. Antimong bayo yung kora paroko, matula king yayarap ke kayo ngayon. Pakaramdaman tayo po ngayon yung pamipasyag king nombrambiento ng Monsignor Rick Serrano. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines, pastoral appointment to our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Monsignor Ricardo Jesus Tiglao Serrano, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction. We are, by this instrument, assigning your reverence as parish priest of St. Jude Tadeus Parish, St. Jude Village, San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish. We commit to your reverence the full care of the souls in the said parish with all the faculties, duties, rights, and privileges according to the Code of Canon Law and Archdiocesan statutes and established local traditions as duly referred to the competent ecclesiastical authority. Moreover, we trust that those matters entrusted to your attention and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 22nd day of May 2025 and remains valid until the 12th day of May 2027 unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd, given this 22nd day of May in the year of our Lord 2025 at St. Jude Tadeus Parish, St. Jude Village, City of San Fernando, Pampanga, Philippines. Signed, Florentino Lavarias, D.D. Archbishop of San Fernando, and signed, Reverend Father Danny Cunapil, Chancellor.
Ako, Monsignor Ricardo T. Serrano, kambiyaning matibe kasalpantayanan pon papasyag ko, ing balang metong ating sablang makalaman, king tandaning kasalpantayanan iyapin, sasapantaya ko king metong a Diyos, panglubos mayupaya, inalang king banwang po niyato, king sablang mayakit, ang po na mayakit. At king metong a Ginoo Yesu Kristo, bugtong anak ng Diyos, mibay king pabayo pa king sablang panahon. Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala, Diyos sa tutu ibat king Diyos sa tutu. Mibait may gawa kaya gumning panga Diyos ning igpa, at king kapamilatan na may gawaing sabla, at king ulitamong tao, at paulining pangkabusta mo, tinipaya ibat banwa. At may katawan niyang tao, lalang ning Espiritu Banal, king na Birhen Maria at milyari ang tao. Mipakuya king krus, paulita mo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato, linasaya mete at mikutkut, at sinubyang mebie king katlungaldo, agpang king ularing kasulatan. At minukyat yaban mo, maluklukwanan igpa, pasibayang datang miplong ligaya, ban mukum karing mabie ampon may amati, ating kayariana alang kapupusan. Sasapantaya ko king banal Espiritu Ginoo ampon babiebie, amenibat king igpa ampon king anak. Akambening igpa ampon king anak, miyagnan misamban ampon ni paligayan, menasbukya king kapamilatan daring propeta. Sasapantaya ko king metong akapulungan banal, katolika ampon apostolika, papasya ko king ating metong abinyag, king pangapatawa daring kasalanan, at panayan ko king pangasulang niering mete, ating datang abie alanganga. Amen. Kambenaning matibe kasalpantayanan, sa salpantayanan ko muna maning sablang makapalaman king amano ning Diyos, makasulat o milikas king tradisyon, at papaniwala na ning banal na kapulungan king masusinang pamanatol. O king karaniwan ampon lagumang pamanuru, anti mong pepasyag ning Diyos, at managkat king pamanyalpan tayo. Matibe ko namang tatanggapan ampon kakalawatan ing balang metong at sablang bagi, papamaniwala ng matibe ning banal na kapulungan, dikil king kasalpantayanan, at pamibyebye ampon panugaling Kristiyano. Makanyan mo naman susuking pilubluban ampon kaisipan ko, king kapamintuan karing tuturunan ning banal na Papa, oring kapamisanan daring obispo, potang gagawan daing tune pamanurura, bistaman papasyag dalareting turu, king dapat ayeman datila. Talakad tapo para king panalangin ding malda. Ngini manalangin tamo para king banal na kapulungan, para karing manungkula na lalong-lalo na king bayong kura paroko na ning parokyang ning St. Jude, at para karing pamangailangan da rin sa blang tao. Nga tamo pong makibat, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kang Arsobispo Florentino Labarias, at ding pari ampong laiko, bang misan metong la at masampat miyutos para king ikanono ring sabla. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kang Reverendo Monsignor Ricardo Jesus T. Serrano, imbayo tamong kura paroko, bang panenang apakit kaya katamu, ing lugod ang pong malasakit ning mayap apastul. Manalangin ta king Ginoo.
Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang mamambag king panaunda, kaginwanda, ampong kayatinanda, keting parokya, bangking kasuywanda, king banal a kapulungan, also ponda katamong makabalo, king mensay ng Kristo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kapayapan, ampong ustisya, king yato, para king pamagbalik dalub, ring masyas na puso, karing pamangailangan da, ring kaparang tao. Bang ingyato, maging masaya, ampong matulay ang karinan tamo. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring pakakalulu ning parokya tamo, at ning mabilog ayato. Bang maging mapakibat tamo, karing pamangailangan da, layong idake tamo, ing kayetinan tamo karela, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sarili tamo, itamong bibilog king parokya ng San Judas Tadeo, makapagobra tamong abe-abe, bang ipasyagya, ing mayap abalita, ning lugod ng Kristo. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Malugod ampong maganakang Diyos, kang Kristo anak mo, pepakit mo, ing ligaya mo king yato. Antabayanan mo ing obra na ning banal mong kapulungan. Sopan mong mipasyag king lagyu mo. Manyadsad king kasalpantayanan at manatad king pamagligtas mo. Karing sablang tao, nukarin man at kapilan man. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ngini manalangin tamip nung kapanaligan ng panlugod kay ipa, karing amanong tiro na kay katamu ning Ginoo. Lukluk tapo ngeni at pakiramdaman tayo ing kakatamong bayong kora paroko. Karen pong kabaryo ko king Dolores, dakal pong salamat king pamanatadiyo,
Dingaliwa migabsent na po karing obraro paan kanita at yula mo ni Keti. Karin pong parokyanos ning St. Jude, dakal pong salamat ing pamananggap yu, ampon pa magsadiayo para kaniting kapag masusyan. At yuta mo po king bulana ning Mayu, at iting bulana ning Mayu, bulana de ding Sampaga, inyapin Flores de Mayu ing Ausda, at iting Sampaga yang pangtala king Birhen Maria, inyapin po ating Flores de Maria. Pero ngeni pong bulana ning Mayu kaniting banwang iti, et deting Sampaga elamo kang Maria, nune para karing pari la naman. Alben kula puret ang pamunda ding parokyano, karing miyali ang parokya, aba, may gisan lareng sunflowers para kang among inampanganan ding Sampaga iyamong. Karetang dakal farewells, karakaretang mapupupus sa goodbyes, karetang despedida. So, ausande po iti the pain of parting. Kaya pong meto nga message sa tinggap ko nga ano, the pain reveals the love we have for one another. The pain reveals the love we have for one another. At ikita mo po, karing may liwang pamananggap karing bayong pari, may liwa pong pakulo, bang kanita ipakit da, ing lugod da karing parira. At insekereng pikap, pekyapusan de ing bayong papa, abemus papam. At naman po, ing gewarang payong itang palyo, ne po, kulang namo po ating Blessed Sacrament, Corpus Christi Procession niya po. At naman po, pinosisyon de, kalupa na po nga pong angel, pinosisyon de, makakapaya balamo santo ninyo ya. Po. At naman po, piniblas de, king misa, balara ordination, pasibayo. So, miyaliwa po, ban kanita ipakit da ing lugod, karing karelang meging ura paroko. There is an overused quote from Shakespeare, Romeo and Juliet, nga na, parting is such sweet sorrow, that I shall say good night till it be morrow. Parting is such sweet sorrow. But parting is often difficult, more bitter than sweet, especially if it's the last goodbye. So that's the sadness of parting. But there is another sadness, and I call it the sadness of comparison. So ing mumuna po, ing pait na ning pamiwali, ating kadua, ing pait na ning pamiwangis. At ila pong kasebian deng Romano, omnis comparatio claudicat. At iti pag-aralan niya po kanita, king rhetoric, nga na literally, every comparison is limping. So, every comparison is flawed. Balang pamakiwangis, titikul. Balang pamakiwangis, pile. Kingkatamo pong mumunang pamamasa sa biyana, kanita pang minuna, ding mumunang Kristiyano, piko komparada na la ding karelang talasuyo, nga da ako kang Pablo ko, iyaku pa kang Apolos ko. Pero sabi ng San Pablo, iyaku ing tinanam, Apolos ing menugtog. Paul planted, Apollos watered. So Pablo ing tinanam, Apollos siya ing mengambol, iya ing menugtog. Pero importanting dili, yapin itang tutuking amano, Deus
incrementum dedit. Dapat ang Diyos siyang patubo, ang Diyos siyang paragul, ang Diyos siya ang papasampaga, ang Diyos iya ang papamumunga. Ikami pong pari, talasuyo kami mo, talasuyo ng Diyos, at talasuyo ng balayanan ng Diyos. Ating manyal bagbini kay katam, kay kami, ating tatanam, ating gagambul, ating manabono, at atin mo naman manugtog, at nung minsan kailangan, atin mo namang mangaltas, nung minsan kailangan mo naman ing pruning, ban laluyang manulod, ban kanita laluyang manyampaga, ban kanita laluyang mamunga. Priests come and go, but Christ remains. O ito po yung tanda ng tamo. Priests come and go, but Christ remains. In the language of sacramental theology, in the language of the liturgy, Christ is the primary minister. Aliwa po, ikaming pari, ne Christ is the primary minister. Kaya pong message detang choir, jubilate choir, ngara po, a priest's love is not his own. It is the echo of Christ's love poured out for every person, quiet yet unwavering, rooted in sacrifice and service. Dakal pong salamat. Pasibayo kay kayo. Talakad tapo. Inginu mantabi kay kayo. At keka antemuri. Bendisyon na nakilubos may payang Diyos, singigpa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Iting kaya katang kapag masusyan mayari ne, umitamong king kapayapan, susuyo king Diyos, at king metong at metong. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya. So, anti mo impenga ako, mipu, bakuyad yamu, magmerienda tano.